Ipapas tayo ti agragsak, kakadwa. Gumatangak pa iti arak, no kurang. Kita nyo kakadwa, ni Kapitan Inting ti sumungad. Ni Kapitan nga agpaiso ti sumungad. Mala, kakadwa. Isagana yung ti arak kan pulutan. Pagsiyatan tayo ni Kapitan. Ayaw na. Babara! Nagraragsak kayo Wen, Kapitan. Nagpainumak. Tado nga minti kwartak ita. Basta yapan yaw. Ngayon nalabas ti panagariwawa yaw. Kababain ka dagiti karuba. Iso nga isardang yung tagsat tagawit kayon. Mabitla ang Kapitan. Agsyat ka pa'y Adu ti pulutan. Ay, saanin. Basta aramidin yaw timbagak. Da kayo din na maulit pa iti kasto yung aramidin yaw. Kapitan. Agtungpal kayo kanya. Tanusan, multaan kayo. Noise pollution tar aramidin yaw. Likorban pa ita. Lablabsingin yung ti barangay ordinance. Kapitan. Tignay kayo. Nudiyo kayat apagmultaan kayo. Ay, Diyos kay. Bakak manay. Taya kayo. 20 lang ang tinabati pagsugal ka. Ang taya ka, tataba daw. Sige, sige. Las manay. 20 lang ang ti kwartak ni tao. Sa saurin daksamay, iso ka na yung nakamabak. Malmalas ka laang. Mala. Suksokan yun. Mabit lang. Ada ni Kapitan. Ha? Natangkan na talaga tuloy Amuyo amay parit agsugal dito barangay tayo. Ngam inaramid yo pay lang. Ay, parinteng. Pagliwliwaan mi lang ti agsugal. Ragragsak mi lang, mat Ay, pare. sa kamay. Ha? No paglintigan. Awan, tagsugal. Pare. Ikan agsaw pare. Ah, Ala, isardeng yung tagsugal. Maiparit, ti illegal gambling dito barangay ka. Kakalugaran. Asinaw, tinagibulang iti basura dito ikit ti kalsada. Ay, sana na kami. Ay, di na mo, Kapitan. Saka na kami. Manok, talakla no asino tinagibulang iti basura dito. Pagmulta, kain pagdalusak iti aglawlaw ti barangay. Angkal, kanya nga ro din ti aramidan tayo kadagita basura. Maladalusan nyo. Nagalas akitaan. Dagiti nagado a basura. Ay, sur. Kababain ka dagiti sa bali ang makakita. Sige, Angkal. Da kayo nga da dito akaaruba. Amuyaw, ti pagalagadan ti barangay. Nabayagan na naka-implement data. Ama iparit gibulang iti basura. Itinusadino laditan. Adamot rumbang apagibulangan. Sa dino nga iti papananta, Angkal. Wanawanan taman dagiti babaro nga gi-istamba iji waiting sin. Ang mga no sa bali dar arami din da. Wanang, Angkal. Nabadakak. Ay, sus. Ni. Apay ngagpilay ka mo ito na magnangkal. Just kay, nakabadakak iti... Ay! Iti aso. Ew! Ay! Isumot lagay man napilay kan. Sa bali mo ito tinabadda kam. Akin aso nga tayo iti daytaya. Ha? Aso da tatabadong dayta. Ha? May lasin ka. Takaruprupa na. Ay siguradaw. Dayta kinagibling ti tayo. May pantakasaritak ni paribada. Ay maray. Ada ordinansa ti barangay ama iparit ti agibulos iti asaw. Amuyo dayta. Agmulta ti asino man nga gibulos iti asaw na natuyang. Nas ka na nakagalaw wano nakakulong dagiti aso yaw. Ha? Ay, kwa. Ay, awan ba't aso may, Kapitan? Ano? Akin aso nga ron. Iti mang tataol kada kamay. Di taarubayan niyaw, Mga no aso ti kaaruba, Nabayagan nga awan aso may, Kapitan. Kunan ni ko aro nga aso yo. Wala na tuyang. May lasin ko di aso yaw. Ay na, nagbidot laang ni Kwaro, Kapitan. Awan aso may. Malala, saan kami nga ro doon nagbayag maray? Ni ko mapari ba doon katikasaritak? Angam si kamot tatisimagaw. Mapan kami. Di kan samot ten matmaturog, intay. Ada lemen tirabi Anya pa'y latir aramidom aya. Pampanunutat ti pagsayatan ti barangay. Adungo. Wen angam day tasalon at mo ti madadaal. War kahulik kamutan. Malipatan pa yan ti mangan. Para iti barangay ti aramidak dungaw.
Takayat ko ang madisiplina ang dagiti constituents ko. Ay, Ado nga men tisulpang dito'y barangay kay. Dagiti sugador. Amuda lang harudan ang maiparit ti agsugal. Agsugal ta pailahan. Iso nga inikak ida iti ultimatum. Tano ulitin da pahay. Ipatiliw ko ida iti pules. Mayat! Talaga mayat! Kastoy ko mga agnanayon ti barangay tayo. Naulimay, awan tinari, wawa na bartek. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Awanan ti makita ka na bartek nga agpagnapag na iti paraangan. Nang runa dagitag pukpuk ka no mabartek. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Mayat ti panang disiplina ni kapitan kadagiti tattao diti barangay. Ta sino man nga aglabsing iti paganurutan ti barangay, agmulta. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Naa, awan lat sa balya may sungbat maun, kwarog. Amok aga po amin kan ni kapitan ti mapaspasamak ita diti barangay kabildatan. Napukaw pa yan dagiti agdudupong at chismusa. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Na, Napukawan dagiti chismusang agdudupaw. Gapukin ni uncle ko ngayon tayong. ay, agnanayon ko man nakastoy, kwarog. No adda disiplina ti barangay, pakaidayawan mo ti bumarangay. Gapuday takin ni uncle ko ngayon tayong nanakwanang. Na, Kumusta ti panagwanawan mo iti aglawlaw, kwaraw? Mayat uncle. Awan ka diti madi, mai-report mo. Awan uncle. Kumusta dagiti sugador? Saan daan nagsugal? Saan uncle? Awan tinakita ng agsusugal. Dagiti nga agchichismes. Ada nakita. Awan mo tananggal. Ure an niniwan ti chismusa. Awan nakita. Dagiti nga giinom. Awan ti nakita nga agbarpartad. Awan anggal. Nauli makitan ti aglawlaw. Good. Kanayon ko mati panagwanawan mo. Tapno mai-report mo adagos kanyak dagiti aglapsing iti paglintigan ti barangay. Awan anggal. Bala, agawit kan. Nalpasan ti trabaho ta dito barangay ha. Oras man ti panagpapaliiw ko raw. Awan anggal. Tanangim ti garaw mo agpaliiw Tapno di da kamadlaw. Awan anggal. Di kagdanag. Idol ko si Jim Vance. Idol mo ni Jim Vance? Awan anggal. Mapanak kaon. Mapanak akas to. Nagpartakan. Jim Vance kano ti idol na. Nimit gayang flash. Mas daawak inteng. Naguli makan diti kabildatan. Napukaw mat nga agpayson dagiti chismoso kan chismosa diti lugar tayaw. Saan dan nga agmarmarangmang. Aramidak nga bintirumbang dungo. Kanyak kayat nga dagdudupong dita nga agchichismes. Sa bagay. Mabalid na ba't nga agdudupong basta saan da nga agchismis. Dahi ta kumati aramidan da. Saan da nga istoryaan tibiyag ti sabali at taaw. Talaga, mate. Nagalas te kasta nga ugali ti taaw. Pakibiyangan da tibiyag ti karuba da. Kas ka ni pari badong. Apay ni pari badong? Awan lang arod kanindan. Agsugal pa'y laang. Imbis ko mga igatang na iti kananda. Hanggang pagsugal na. Ay, Naglaad lang arudan ni pari badong. Nagalas pa iti ugali na. Imbag ko maano bak nang da. Padpadamot ang mamirmiraat. Adan sa pa chicks ni pari badong. Anya? Ada maipalpalapayag kanyak nga ada chicks na. Wow, siksik ano? Anya? Da magkupay abalo tinabiyag jay babae at chicks na. Kunak man, no di mo kaya ti chismes. Kabusor ko talaga day ta chismis. Nagalas day ta nga ugali. Apay nga raw, nga istoryaam ni pari badong. Naistoryak laang ba kung naman isunti ka tairan alalaki dito lubong. Naglaad man. nakaskas daaw man ti mapaspasamak ita, maribanang. Anya tinakaskas daaw, marikwanang. Itay payla akumitkita ka iti aglawlaw. Dagiti sugador kan bartek dito'y lugar tayo, Saan kumat idan amakitkita? Anya,
Awanan ti makitak nga agkatang-katang diti paraangan. Nalabit asursuruten dalaang ti paglintegan ti barangay. Sa maysa, kanayon nga agpaliw iti aglawlaw ni Kuwarog. Wenangam ti may sapay apagsidda awak. Uray da kabadong kan marituyang. Saan damutan arumrumwar. Wen nga agpayso. Jak makita ida iti paraangan. Anya ngay nga tatiar aramiden da ijay balayda no saan da arumwar. Manipod imingat ni Kapitan. Manmanumet na rumwar dagiti sugador kan bartek dito'y lugar tayo. Kakadwa, natalgad kayo nga agsusugal dito'y balay. Basta limod lang, daytoy nga aramiden tayaw. Wan, tatabadaw. Nawaya kayo nga umayag sugal, kin aginom iti arak dito'y balay. At damat tanla kumi nga arak, kin pulutan. Ay, nagsayatan, tatabadaw. No umay kayo dito'y balay, saan kayo nga gigiddan? Sagay sa laang ti sumrag. Nawatan yaw? Wan, tatabadaw. Mala, ituloy yaw, ti agsusugal, kakadwa. Ulitag nga ibaga. Natalgad kayaw dito'y balay may kinituyang. Hanggang, ada na patag nga ibagak. Kanya dayta. Yasidag mo day talapayag mau. Ah. Yarasas ko ti ibagak. Confidential nga min day tao eh. Yasidag ko kastoy. Yarasas ko matakas tayo. Nasi imo ida! Wanang kail. Ay, agsaga na kayo nga raw. Ada operasyon tayo. Wanang kail. Sige, ag-operasyon tayo. Mano ti gatangam nga arak, Gaspar. May sa atang nga dan, nanatuyang. Asinaw ti kadwam nga aginaw. Dagiti barkada nanatuyang. Ala, pastrekam dagiti kakadwam ijay kusina. Ta ijay ti paginuman nyo nga agbabarkada. Ay, wen, nanatuyang. Iyag kuntumot tinjay arak nga inumin nyo. Maya, ti diskartita tuyan. Dito'yin o nagtibalay, ti pagsusugalan, kin pagiinuman. At damat tin lakot ang arak ni daw. Ay na ba daw, bumak ng tanukas tuya ka na yung aramidin ka. Laki niya. Hala, inkaki di agsipot, ijerwan. Ang mga nuad daw may agsiim, dito'y balay. Nang runa kininting batingteng. Ay na, saan da nga agpaliiw dito'y. Nabilin tamutin dagiti agiinom kan agsusugal. Asaan da unay nga aglalaaw. Tapno awan ti sabali ang makangag. Good. Mayat day tatuyang. Ha? Anya day chay pa daw. Ay, adala na dalapos jay aso ta alata. Di ka unay agdandanag ka day tuyang. Ha? Walang kukuti. Right day tayo. Sumuko na kayo. Pero, iliwin mo amin na kita susugal ka nagsasat. Wanang kail. Kaba, tiliwan tayo amin ida. Parinteng, pagsasaritaan tayo dahito yung abanag Awan, paray. di rin ba nga pagsaritaan ta paray? Undas pat anak tiliwan kayo. Ada iligan nga naramidan nyo dito balayaw. So, mabalod kayo iti agnanayon. Ay, basol ni Badong daytaw, Kapitan. Sandak may ramraman. Mairaman ka. Amin kayo nga dito'y may balod. Ay, paray, sana. Yak kaya't di may balod, paray. Panghasin, paray. Maglagaro din, ana, ingat. Ti panang ipatungpal ko iti paglintigan ti barangay. Nagaramid kayo pa iti may kaniwasmay. Hala, rumwar kayo. Taumayan dagay ti pulis, amang kemagkada kayo. Ay na, tatabadong ka na natoyang. Maibalod kayo lakit nga rudan. Awan na saya at nga ipaay ti sugal. Good job, Kapitan Enteng. Oh, ape nakapanimid ni Kuwarog, Maray. Dakkel ti problema na, Maray. Anya ngay mo ti problema na. Ado ka no atanod ti nagikat. Aya, Iso nga agsapsapol iti kasukat dagiti tanod api manaw. ay katsakon Ah, kayat mo tagbalin na tanod? Ay, una, nabayagan aday tati arapaap ka, Maray. Aya,
Jaklaan mo nga rapaap mo gayam tagbalin atanaw. Ay, inakasarita ni Kapitan. Mapanak ag presentar. Angkal, nas ka nasukatam di may satanod ka. Taapay mat. Agrakayan, Ha? saan na nakabalan ti agrunda? Asino nga ti sukat tayo? Ay, Kapitan! Da, Mabalin ag presentar agpresentar nga niya. at tanaw. Ninanatuyang, Anya? agtanaw. Ay, saan matana? Na, apaya din na kayat kwaraw. Bakbakatan tayo tanang ka. Oh, nangagkotin niya rasas mo kin ni Kapitan kwaraw. Anya bakbakatan? Kita eman dagito masal ko? Oh. Da. Di mo ka di amaw, akabalak tagbagkat iti sanga kaban nga irek, ha? Da. Bakbakatan ka. Asus. Di ka kaya takatwa. Ay na, nutin na rayan laang Kapitan. Abakak ani kwaraw. Ingatok laang daytoy kain ko akastoy. Kamata ko ang dagiti kriminal. Nangig makwaraw. Ay, apay, kaslag bilib ka kinkwanang kang. Agure ka tadenggen tapay. Noon niya pa ti kabailan nga aramidan ni Marito yan. Ay, sige. Ay, nalaingak adumanog Kapitan. Wait! Hay! Sige. Alain ka na tanod. Anya ka mo tanang kang. Nagado dito ang lalaking alam. Apay day tapay laabakay. Yes! Aw, kano ak amang rugay, Kapitan? Itan. Ha? Nyamot tang. Ala, agrunda tayon kwaraw. Indayaon. Ni malaltawan, agrunda ka. Bakbakitan ka amapan agrunda-runda. Kaya't ko lang titumulong dito'y barangay tayaw. Saan pa'y ayah kaumanay nga inaldaw ka amapan ag-ikap oray may maysam. Kat sa bali lata, no agbalinak pa'y atanog. Kabailan pa'y madaya ti agrunda. Ay na, bakit akon, ngam napigsaak pa'y laang. Lamamatay. Nay, apay asaan ka mamatay? Ha? Kabailan ka pa'y laang nga ipaladaw kunamsa. Anya? Kaya't magtapadasan ta, ha? Kaya't mag... Ay saan ato yan? Saan? Marituyan, apay, kayat mo ti agbalin atanod. May salaang tisungbat ko dita sa ludsud mo, Maray. Ngamain, kaya't ko ti tumulong dito'y barangay tayaw. Ay na, narigat ti trabaho ti tanod. Amok Agrunda kayaw. Noray pa'y rinabi, Da kayo tagtilew kadagiti agtatakaw iti manok kas kadapataw. Oray pa'y dagiti agtatakaw itinuang kas kadabaka, Maray. Jak kabuteng ida. Oray pa'y dagiti kriminal, Apo, nagturad kamatan, Maray? Saan ka mabutang itinasip ngayt? Tapay kumaamabuteng ak itinasip nga. Ket no tunggal rabe agparang kano dagiti white lady, kas kada kapre. Ay naku, kumaray. Ha? Ay, mga no siyak ti kabuteng da. Ha? Na, Ako pa, nagturada. talagagayam nga inalam ni Marituyang kastanod. Sumot ti nagpresentar. Ay, hanggang siyak ti madanagan. Saan to pa madanagan ni Marituyan? Ket no nagrigat at trabaho ti agbalin atanod. Kabailan na dungo. Wen ngam, imbag no saan nga agreklamo ni Pari Badong. Apay nga agreklamo? Kat naman nakaawat ni Pari Badong. No kaano pa'y abimakat ni Marituyang. Isumiti kayat na apa nagbalin atanod. Bayam ka di. Ay, kat manungay ti itadyo abayad na. Kat. Honoraryo mitlaeng akas iti mauawat dagiti daduma dita atanod. Ala, kitaan tayo no aging gat kaanaw akayat ni Marituyang nga agbalin atanod. Agrunda tayo, Chief. Wang, intayaw. Ninanatuyang ngay. Dito'y na lang, agbatay. Na, nagkunang agbati Para timpla kalangan iti kape may, nana. Nay, nagpresentarak atanod, aramidan daklang para timpla iti kapiyaw. Para matlang iti proteksyon mo dahi tao, inanatuyan. Ay sos, da kayo tagbatay tasyak ti agrunda. Anya,
Naturad talaga ni Nana Tuyang Siya, timapan agronda. Tapno ipaniknik ko kada kayo, akabailak nga ramidan ti trabaho yaw. Ay, agbati tayo kano, Chip. Mayatan tayo turog kumatbasait. Kag, dahil ito'y abakat ti pagrundaam. Isumat ti kunana. Sumurot na, takadwaan tan. Kadwaan tan ni Nana Tuyang. Sigay, da kayo ti para igam iti plus lae. Ay na. Nabanuga ko, Chip. Angam ni Nana Tuyang. Magmag na pailaang. Oray sak, nabanuga ka matain. Nana Tuyang, agina na tayo pa yung mata. Anya nga agina na. Karugrugi tayo pailaan nga agronda. Alaki dain, magna kayo. Ay na. Napigsa amag na ni Nana Tuyang. Kusla sana mabamban na. Ay aguli magkayaw. Apay, Nana. Kusla tanang na. Hay sos, adda nang kuha nagkarasakas ijay abanda. Oh. Pusa day jay. Asaw, Agtatakaw na jay. Agtatakaw mat kano, Chip. aso nga raw. Agtatakaw ko naklang arudan. Sigay, kamatin yun. Nasip ngat mat. Mabutang kamay. Ha? Sige nga raw. Siya kong kamatag na kita agtatakaw. Marayan ni Nana Tuyang. Kita mo. Agtatakaw nga agpaiso dagiti kinamat na oh. Duwada, Chip. Ay, nagpartak ni Nana Tuyang anang kamat kadakwata. Nakamatan nan. Kinamag na itan. Maribanang, amom ka din anya tinapasama kidi rabi iti kabildatan. Anya aya, Maray. Natiliw ni Mari Tuyang dagiti duwang agtatakaw. Na, Binitibit na ida nga impan iji barangay hall. Nagpigsan. Wen nga raw. Ado dagiti bimilib ken ni Mari Tuyang. Gapoy ti dayta ngay naramid na. Ay na, Marikwanang. Talaga gayam anaturad. Iso asan ang nagkamali ni Kapitan anangalakan ko na kastanod. Ay wala. Ay bagay na gayam ti agbalin at hanawd. Nimot ka ba dong dayta umay gumatang? Paribadong. Maragsakan ka kaday, tanakatiliw ni Marito yang itagtatakaw, idirabe eh. Sana ka naragsak. Apay ko mamaragsakan na. Kanobida ita dito'y kabildatan ni Mari Tuyang. Pag-iistoryaan da, akas kanodar na. Anya kasladar na. Makaunget ka kaday, paribadong. Di nagtopay mailutwan ni tikanek. Anya? Kas ita, imbes nga aglotaw ken aglaba. At dayjay amat maturaw ga nakanganga, tanapuyatan ni dirabe ay. Dahita ti problemam, paribadong. Ay, jak pa yan maibaon nga may gumatang. Isu asya kon tay may gimatang. Imbis ko mga dak, ijay bangkag ko nga agmulmula. Ay. Dayta ang agpaiso ti problema. Ay, isugayam analiday ka. Tadi nakan mailutwan iti kanam ni Marituyang. Ay, agreklamo ak. Saan da mabalay nga alain ni Tuyang ko at tanaw? Ay, naglaing at talaga ni Marituyang. Unang agasam, iso tinakatiliw ka dagiti duwang agtatakaw. Awan pa'y nakaarami dahi takada kayo. Awan hanggang, nagrigat mo tiyagtiliw itagtatakaw. Awan ba't? Tilang natiliw yaw. Pato, manok. Maminsan parparchen nyo pa'y. Uy, saan mo tangkan? Aglibak ka pala. Manon adaras nga ibagbagak nga agtiliw kayo itagtatakaw. Hindi kayo makatiltiliw. Awan siguro tiyagtatakaw hanggang, tanatiliwan ni Nana Tuyang. Sigurado ka? Wanang kang, sigurado ak. Dua lang mat dagiti agtatakaw dito kabildatan. Agronda tayo manan, kwaraw. Saan ka nabanaw? Pakabanog ako mangay. Sakto ba kat nabanuga kaon? Ay, nasken ama ibus dagitang agtatakaw. Subagay Saan tayo asumardeng? Aging saan tayo amakemeg aming ida. Apay asim mardeng ka anag na, kwaraw. Naidapot na ito yung flashlight ka.
Naibos ti baterya na. Ay, unay matdaytan. No kaano pa'y nga dakam kamaten tayo ama nagdakdakas. Iso pa'y matipan nakaibos ti baterya. Nagawit takit dahin. Na, napayatim malikod kan. Nagawit ang arudan. Ay sus, agrunda tapay. Agsubli ka dito. Awan pagsilaw ta. Ah, kwarog. At nakitak amang gawgaw at itimanok ijay abanda. Bayamon. Manok na siguro Ay umay katain tatiliwang. Bayamon ko nakmag. Umay kakikdain. Sikat umuna. Apay nga yasak. Ay katsimpre sikat ti Chip Tanaw. Siyak pa'y abakat ti paunaan. Gentleman itaw. Lady Spice. Ayun anya. Umunakan. Maray, umuna ako namang ipadamag kan ka anak katiliw manan ni Marituyang iti managdakdaka si Dirabe. Kat no day ta kumamot ti umay ko ibagaken ka. Inununaan kan Adda kurang day ta impadamag mo. anyat kurang na ngay. Diyan managdakdaka sa tiniliw ni Marituyang. Isumot lang diag tatakaw itinwang kan baka. Aya, Tadagitiim mo na ang natiliw na. Agtatakaw dala ang itimanok kan pato. kastagayam. Wen maray. Iso a kompleton ti impormasyon anaalata. Maipapan kan ni Marituyang. Idi kinamat kaw dagiti managdakdakals ay saus jak sinardengan ida. Aging gaajak na tiliw ida. Okay. Ay katawanan at irumbang apagbutngan tayo dito'y kabildatan. Tatiniliw ko amin ng dagiti agtatakaw. Kahit Siyempre ay, agronda kami manan inton rabi ay. Saan kaming agsardeng, aging gaadimi amin makamag ida. ay saan ay tuyang. Isardeng mo, dahi ta pa nagronronda makasta. Anya, apay pagsardengan nakngay, kat may sak nga rod atanaw. Kayat ko Uray titumuraw. anya pa'y ti ibagbagam. Saan kan nga agronda? Awanan ti tuyang atanod. Anya, Dito'y kalangan balay. na, anya laangan nga iti maibagan ni Kapitan. Ay nakasarita ni kumpare ka kapitan. Itamit lahat. Anya day ta arupa pare. Makaungungot ka wano maragragsakan ka. Makaungungetak paray. Pero biglang amaragsakan ka patak dirak ni Marituyang iti estatwa na dito'y sangwanan ti barangay haul. Tapay. Naturid gayam. Isula ang tinakatiliw iti upat ama nagdakdakis ditawi. Pampanunutag. No di estatwa nga ipatakder ko para kan kuana. Nakaigam sa iti flashlight kan pang-ur. Anya ti makunang paray. Ay saan ang masapol apatakderan iti estatwa ni tuyang ko paray. Tadyak kayatin nga agbalin at anod daw. Anya? Jak kayatin na pulos paray. Di mo pa'y kayat. Tabigbigbigan da ni Marituyang akatuturadan at anod dito'y kabildatan. Ay uray pa'y paray. Apa di mo kaya't nga agbalin at anod? Nanipod nagbalin at anod ni tuyang ka. Ay, Saan na ko na mailutwan iti kanag? Di nan masangaw ti aglinis iti balay may paray. Aya. Mumot paray. Nabanbanugak no aggapuak iti bangkagaw. Awan pa'y maluto ang masang patak. Day takit agronrondan ta sa asikaswan na. Si kamamot ti mabisinan paray. Ay, uwin Ay, jakmet kaya't pare. Iso amang biro kalangan iti sa balatanod mo. Saan ani tuyang ka? Sige. Mas importante nga asikaswan na ka. Kas asawa na. Ay, Kapitan! Nasayat mo tanaawatam ti kasasaad ni Parem Abadong. Akasapulan na ni Nanatoyang. Marikwanang, kita da pari ba dong kan Marituyang? Na, magmagnada manan amapan iji bangkagda. Huwin nga rod. Awan lang at anti maigatang da iti tsinelas da. Jakman ammo kadagitang agasawa. Inal daw damat amapmapan agmula. Gamno apay adida makagatang iti tsinelas da. Huwin nga rod
Kasla kakaasi damit launa yan. Ay, Jak pa'y amaw no adda makandawan no awanan. Tatansa mo tikit kita ang damarikwanang kan maribanang. Bayam payap-hayam ki di ida Ay, uyawon datamanen. Kunamutlan asino da nga uyaw. Mala, tuloy tati magnatuyan. Ibagbaga damanen nga awan sinilas ta. Pudnumot nga awan, tawan pa igatang ta. Una tagur-urnong tapay iti kwartata. Mala, bayam tuyan. No umadon to ti kwartata, jay to kanginan at sinilas ti gatangin ta. Umayak man mangalay ti barangay clearance ko, paray. Na, simre kamit lata dito'y unagan, pare. Apay, bawalak asumrag, paray. Nagpigad ka kumaa. Ha? Makita mo't tiles da ito. Tiles na kita badbad na kam. Apay, masapol, paray. Agsubli ka, Jerwarta, agpigad ka. Ay, unay mutin, paray. Awan pare-pare kanyak. Kaslamod la imbagan na narugit ti sakak, paray. Unmat. Kapit-pitak. No makapigadak, mabalinak to na sumrag. Agbugo ka pa iti, imam. Nagadon nga artiyo dito barangay. Ikandak ka di iti barangay clearance ko, wendo saan? Di ka agsawi iti kasta. Tanong makaungetak, di ka ikan iti barangay clearance ba? Nagado ti pasaheros mo Chef. Na ito yung aming tricycle ko ti kayat na pagluganan. Ha? Ninanatuyang deta sumungad. Aglugan samot. Ilugan mo na. Ay, kwaraw, itulod nakman. Ay, diyan kayat na. Na, apaya di mo kayat. Ador urayam apasahiros ma. Saan ka kayat nga ilugan? Anya, tapay asan? Awan kwartam. Ay, naimatan. Pagkunaam nga awan kwartak. Kita ang manday talangam. Awan chinilas mau. Daan tabadaw. Gaputa kastoy tilangak panunuto mo nga awan kwartak. Ado di tati pagluganam. Umay ka, nanatuyang. Taitulod ka iti papanam. Ay, sige, sika man lang ang jipaw. Ay, unay kat dagito'y akabaranggayanin aya. Taday talamang tagtagipas sa ityam muda. Apay, pudnaw asaan mo nga inikan iti barangay clearance ni Pari Badong? Magaklama pa nagpigad. Kinbugwan na ti mana. Sakbay nga ikak iti barangay clearance. Ngep, di mo't nagsublin. Apay nga min aya, takas tati imbagam ken kuana. Kasanaw kat sumreklatan iti barangay hall akapit-pitak nagiti saka na. Kayat mo asawan, gaputa na rugit ti saka na saanen amabalin asumrek ije barangay hall. Di saan pa'y anatilesan di barangay hall. Mabalin, uray saan nga agbugo, wano agpigad iti saka na ti sumrek. Hanggang ita, ay masapul mo't analinis ti saka ti sumrek ah. Ay unay mo't daytan, no kasta apilpilyam dagiti sumrek iti barangay hall. Apay nga minamasapul ang mga iti barangay clearance ni Kabadong. Pangananwan na aya, maray. Ay, jak amaw no pangaramatan na. Saan mo na mabalin asumrek iti trabaho, tadan edad na. Kan, adapay nadlaw ko, maray. Anya day ta, maray. Ay, kanayon arumwar ni Marituyang. Jak amaw no anya ter aramiden na ijay ilay. Ay, no kasta mo laeng, rumbeng kumagumatang iti chinelas na. Ay, wan anya. Ibagam day takang kuana. Tauray mapan ijay ilay, awam pa'y chinilas na. Wan nga rod. Kan, masapul ko mamot nga igatangan na ni Pari Badong iti chinelas. Unay mo nga minakinarigat ti panagbiagdan. Ta chinelas di na pa'y makagatang. Katawa ang kwaraw. Hindi balay datata ba dong kananatuyang Anyang nakakatawa iti balay damat. Kita ang mga main. Oh. Unay day ta balay. Agir-irig mo tanang kail. Ay, anya tikat katawaan nyo dit Kita mo't ngamin atap no agkatawa ka mahit. Di balay datata ba dong kananatuyang. Kita ang mantay. Na Ay, sos. Ay, mayangin samutan. Idin tatawan mo't angin na. Pay
man abalay. Diyos ko. Kaslain dayon di balayda. Ay na. Na! Apay nga raw, akat katawaan yaw. Matumtumba nga rod. Kat, Eh, umanay akatawaan yaw. ni Kwarog, isuti mo na ang nagkatawa. Kay, nagkatawa ka matangkal. Kinupiak lang ti katawam. Ay na! Kanayon ti panang katawa yung kadakwada. Ay, kasanon, nubumaknang da. Kat maipatarimaan da day tabalay da. Mamati ka matukak. Na, Awan lata mo ko. Nadlaw ko ngamin nga inaldaw kan sa rumwar, marituyang. Papapanamaya, Ijay ilay, maray. agud-udong ka. Di mo mo't kumaliplipatan at gumatang iti tsinelas mo. Awan pa'y nga rod igatang ko ita. Ay, maasyanak ngamin di tadapan mo. Nairwama kun asaka-saka, maray. Sagmamanumot la tsinelasan ngay. Ay na, bayam, tainton maipasukat mi jay balitok me kinibadong ka. Gumulpi ak iti chinilas mi adwa. Ah, anya jay kunam amay pasukat mo? Balitaw, maray. Ay na, agtagtagay napkan sa marituyang. Ay saan? Talagang adda ipasukat mi kinibadong ko abalitaw. Awan lat panawon ko makiistorya kang ka. Mamati ka kadikan niya, maray. Sige, panawan kan. Jak mamati di tangay bagbaghap. Pangalaan ko madapari ba doon kan marituyang matiti balito? Kastamot ti imbaga ni marituyang, kapitan. Ay, ang mga nagtagtagainap laang mat ni marituyang. Ay, sa bagay, jackpot yun day ta. Agbangbang kagdalang mat. Pangalaan na ngay kumaiti balitaw. May bayamon kapitan. Nupudno nga da balitok da, nasayaat, tapno lumong awmat ti panagbiag da. Uwid na. Kantap no may patarimaan dan jikas lamayang angin abalay da. Ay, wala kapitan. Tapno damot igatang da iti tsinelas da. Aw, apay naragsak ka ita. Andan pasaheros ko, Chip. Ayan na. Umayin aw. Ha? Nimot na natuyang. Umay ka na natuyang. Taitulod ka iti papanam. Ay, wag, Jopay. Apay akay kayat mo nga itulod ni Nana Tuyang. Kuwang amin, Chip. Ay, siya kon timang sungpa. Ngaman, inton maipasukat ko jay balitok mi kinibadong ka. Ibingayak ta. Ha? Balitaw? Ah, Na, Apay, Chip. Nagkatawa ka. yak mamatay. saan ka mamatay, Kwarag? Sana talaga. Mala, para makitan taw inton adon te kwarta. Intan, nanatuyang. Inteng! Umay ka man dito, oy! Darasam! Apay, bakit ba? Ay, kitaam Kitaam jay balay da pari badong kan marituyang. Na. Apay dagiti nagdadakil atrak. Naga daw asimintaw kan gamgamit nga idiskargada. Na. Apay nga dagita. Kaslag paaramid damutan iti palasyo. Dungaw, riingin nakman. Na. Ang mga nagtagtagainapak. Ay na, Inteng, nakariing kan. Saan kang agtagtagainap? Pudno ti makitkitam. Mare, natalyaw mo ka din je balay da pari ba dong kan marituyang? Saan pa'y mare? Manglukatak pa'y laeng, apay aya. Ay na, kitaem ngamin talyawem. Jak makatalyaw, tanasakit ti tenged ko no tumalyawak. Ibagamlatan, anyat nakitam. Ay na, marikwanang, agpapaaramid da iti palasyo da. Aniya? Pudnon sadya ibagbagada, nga da balitok da. Ay bimak nang dan talaga. Akin kutsi iti dayta nakaparada. Siya, Chip. Anya? Wen, kukwak data. Ayan nga jay tricycle mau. Sinukatan ni nanatuyang iti kutse, jay tricycle ko. Anya? Naano sak ngamin ang mga itultulod kan kwa na iti papanan na. Day talaang. Inikan na kan iti kutsi. Katuwan,
Bimak nang ngaminon, dananatuyang kan tatabadong. Anya? Dagiti nasisingpet kadakwada ide. Supsupapakan daitan. Kat dagiti mangkat katawa kadakwada ide. Kat katawaan damutan ita. Kat no kinat katawaan mi kini Uncle Ida. Katawaan da kayo matitan Dagitoy tigatangak maray. Na, dagitayin sinam, Wen, nangina dagita maray. kay apay ko mano nangina. Adda nga rod palaman na, iso nangina. Apay, ti ko nam awan kwartak nga igatang ko itinangina lakaw, maray. Adda kwartam aya. Siyempre. Di mo kitaan dagiti dapan ka, maray. Awan tupay maigatang mo iti chinelas mo. Kitaan man dagita dapan mo. Karangrang yadda. Di kag chinchinilas. Kagap-gapok nga rod ijay bangkag may kasano nga agsinila sa ngay. Day tapaldam, pisang-pisang. Napanak nga rod nagmula ijay bangkag, maray. Anya nga iti ekspektarum alangak. Bayadam nga rod dagitan Manaw, Gaputan nangina dagita. Sa nga gasot ti may sasupaut. Nangalakay ti dua. Iso a 200. ala, nayunak pa'y iti dua. 400 amen. Dayta ti bayad ko sa nga riba. Adda bariam. Na, adda magayam kwartam. Nagkunang amin ngawan kwartak. Nay, itamampay. Saan agapaw ta nagdadakkel ti rangyad dagiti saka ket awan kwartak. Nagbidot kayo iti dayta apam panunutem nyew. Umayak mangalay ti barangay clearance ko, pare. Anday ko. Ay, sorry, pare. Sakang magdayam dyan na badakak. Kita mo ti badbadakam. Nangina ngamin kay, to'y sapatos ka. Kita ma. Anya day ta sapatos pare? Imparamid ko, pare. Puro abalitaw. Sumat lagayam ang nagsakit ti nabadakam asaka. Kaya't mau, tay padawat ko kin ka, pare. Kukwam di maysan at kukwak di maysa. Ikan nakpaimut iti barangay clearance ka. Sige, ikang ka iti 1,000 ako pia. Nagbayad ni Marituyang iti sangaribaw. Dinan innala ti Bariana, mare. Ay, anwen na ngay ngamin ti barya. Kita man ti balayda. Ay, uwan nga rod. Sumakit pa iti tangad kaw ni iti katatangad kaw tanag nga tumay. No kaano abim maket kan lima kayda. Sada nagpatakder iti kasta kadakkel a balay. Apay aya, mare. Kasano, saan dan a makaulay. Agrayumadan. Ayun, anya. Damag ko, ajay kusina dakat ijay 5th floor. Ay, sos. Nagngato ako sinadaytan. Ay, win nga rod. Katimot banyuda, ijay 7th floor. Unayan, imbag no makaul-uli dadita. Kasta kumamot ti balay ko hanggang. Makapaapal ti balay da tatabadong kananatuyang. Apalam ti kasta kadakil abalay. Apay, dakas. Kapitan! Ay, apay maray. Iparubami day tabalay mikin ni badung kaw. Apay mo? Saan kami ama kaulay? Yay. Isulatan dar aramiden may tiyaw mululay. No kayat mau. Ni kwarog ti agyan dita. Baan da ka nun? Ay, sana nanggal. Nagbabawi ang kaon? May mayat lang di sigod abalay may, kapitan. Uray numayang angin. Ta saan kami amabanog nga umulay kini badung kaw. Ay, tatabadong ka na natoyang. Nasaysaya at ti simple abalay. Ti importante, natalina ay ti panaglalangan ti bumanay. Jay, ni Tata Badong. Impila naman ang tricycle na njay paradaan. Ay, wine. Isumanan ti mo na anak ipila. Agpakalaing manawon.
Nas ka na mapan ko kasarita. Wan, Jake. Ingkan, tapno pumanaw iti paradaan. Sige, ito'y kapailang muklaw. Tatabadaw. Apay kwarog. Kayat mo nga aglugan, dito'y tricycle kaw. Umay ka, antay tulod kan. Libre. Saan ka ngagbayad? Saan ka mabalin na makipila dito'y paradaan, may? Ha? Nagkuna, tadanugay. Asinaw? Amin kami a tricycle driver. Nukasta. Amin kayaw, adanugay. Ay, saan miya kayat tigulaw, tatabadaw? Ay, jakmet kayat tigulaw. Kwarog. Angam da kayaw, kayat yaw tigulaw. Anya ti kayat yaw? Agdidinanog tayaw? Agbubuksing tayaw? Ay, uri amin kayaw. Bawal ka nga umay makipila ditaoy. Ta saan ka mat akasali iti tuda? Makipilak mat nga raw. Saan amabalin nga raw? Taapay, at damit tricycle ko ah. Amom, day ta tricycle kaw. Napidot ko lang day ta. Lakay kan. Senior citizen kan. Iso asan na mabalin na mainayon ka kada kamay. Nagkunamanan iti day ta. Ay, talagang hamunin da ka. Ha? Day tatimbang ka ni Uncle Kaw. Niinting bating-teng? Wine. Ay, aguray man. Tinakman ijayan na. Jake, apay ngayon baon mo ni tatabadong ijaayan ni Kapitan? Saan ko ngayon baon? Iso tinapan. Anya ka no ti aramiden na ijay. Diyan mo ah. Dakal samot agulo ti mapasamak. Ne, apay ngay, si Mardang ni tatabadong ijay. Ha? Amangan mat no nagbaliw ti panunot na. Agawid samatan. Nasayat mat no nakapagpanunaw. Tapnawanan ti gulaw. Tuyang! Tuyang! Oh, nagkapuan ba daw? Di kan damag-adamag. Ikanak iti danom. Ano ang tidanaw? Ay, basta mangtad ka tayo numat. Mabit lang. Kuna na siguro dahil ta, Kapitan. Ikatin na ti karbangak ngagpasada. Lubaban na ka. Oh, adto'y tidanaw. Ay, napigsakaw. Na, papanam ngay. Na makidin nanaw. Anya? Taglaban tayo. Hoy! Rumwar ka dita. Taglaban ta. Adat ko ng pare! Aglaban ta. Apay ngay! Umay ka ditaw. Umasidag ka. Ay, aglablabaak. Apay apa asid ganak. Kaya't daw, tasyak to umasidag. Ay, siya kon! Kababayin matkan ka. Ano ti problema maya? Problema, adi na kaya't pagpasadain dito kabildatan, paray. Eh, talaga ano mabalin? Di ka pagpasadaan. Saan na mabalin nga agpasada ti senyor akaskan ka? Ipanagnak ko, paray, ang napigsapay. Oh, nasanggak na danog mo. Di mo putput ang tima ka, paray. Puta! Anay. Asino ka na tati napigpig sa ita? Anay, paray. Dili ka dungarod kan katagpasada ipilit mo. Anay. Ibatam nga rodo na timak, paray. Anay. Aglablaban samot tanda Kapitan ken kabadong mare. Day, apay ngay. Imbatik lang ni Inteng nga aglablaba. Ang makiap-apan. Sapay nakadaster ni Kapitan. Ay, kunak ngamin at tulungan nak nga aglaba. Anya tinapasamak ken ni kabadaong. Tanakadumog mo't anagawid. Ay, kat naabak siguron ah. Ay, anya nga tamot tinagapaan dangay. Ay, ayan dyan ginatang ko asabon maray. Tagawid akon. Damagak man ka ni Inteng no anya tinapasamak. Inteng, anya tinapasamak. Eh, madamati pa naglabak. Hindi kwan. Imaymot ni pari ba dong? Karkaritin nakitin iti din nanugan. Apay ngamin Eh, parita ka nung ngamin ngagpasada. Apay ngamin aparitam nga agpasada. Maiparit nga ron agpasada a senior citizen. Ay kat baybay no kayat nati agpasada. Eh, nung ngay madisgrasya. Ay,
Wen angem nay, naglaban kayawn. Kasano daytan? Sana mabalin atob nga rin na ti ordinansa ti barangay. Pagmulta, tupay. Ala, in kasukatan dayta duster mo. Na, Nagkunakan ka nga duster ka. pinaglabanak nga ron. Imbagak nga rod at tulungan nak. Iso dayta. Ang nagduster kamutan. Ay, kababain, ti kasta alangan. Siyak ti makaungat iti naramid dakin ni Badungkaw, maray. Apay ama kaungat ka kat pagsayaatan matlaang ni badung mo ti inaramid ni Kapitan. Agasam ngay, tadi na kayat apagpasadaan ni Badaw. Kat senyor nga rudan. Apay, kayat mo aya ama isagmak ni Badung Mau. Ay na, maray, kabailan pa'y ni Badung ko ti agpasada. Kuna nalaang dayta ngam kinapudno na marigatanan. Oho, apay ngay. Ado ti makitkitak di ta senyor ngagpaspasada pa'y laan. At dayamat, Ay na, ado maray. may saak akagawad, mare. Isu nga amok nga awan ti mapalubusan a senior citizen nga agpasada. Na, agpapada kayo amin na nga opisyal. Pagtitinulungan yun sa amatan ni Badung ka. Ne, apay ko mga ramidon mi daytangay. Ha? Umapal kayon sa mga may na nakapidot iti tricycle. Ay na, di oray man dump truck ti mapidot na. San mi nga apalan? Da kayo amin na tricycle driver, akabilang iti toda ti kabildatan. Kompleto kayo kadain, iti dayto yung amiting tayaw. Ipalagip ko lang kada kayaw. Nga amin na miyembro, no agpasada kayaw, kat naskan nga agdigos kayaw. Kan ag-uniforme kayaw. Aramidan mi mat dayta, Chip. Kang runaan na surutan yaw, ti paglintagan tayaw, bawal nga agpasada. No napigsa ti anglit maw. Ayawan ang lit ko. Awan mat ti anglit may, Chip. Naskay na nakasapatos kayo nga agpasada. Ay, wen. Rumbang a minimum laeng ti singiran yaw. Kan mangted kayo iti discount kadag iti senior kan estudyante. Bumiday ta, chu. Nungay checks ti pasahiraws. Doble ti discount na. Surutan tayo amin dayta Laglagi pa niyo amin ngayong baga. Mare, iso adatal gud tayaw ang makadanon iti papanan tayo. Taubing pa'y dagiti tricycle driver tayo dito'y kabildatan. Ay na, maray, nataltalgad tayo. Numapalubusan ni Badungkaw ngagpasada. Di mo ka di ipapilit. Tabawal ka dagiti senior citizen nga agpasada. Isukat nga agaapa tayo. Gapoy ti dayta panunot yo. Ni Badungkaw, napigsapay. Napigpigsapay ngamnuang. Apay ngamin, aya nga ipapilit mo ti kayat mo, marituyan. Una, takabailan na pa'y mo ti agpasada. Wen, ngam jay edad ni pari badong ti pangibasbasaran ni Enteng. Senior citizen, iso asaan ang mabalain nga agpasada. Ay, istrikto kayo launay. Naglugan ka ng kay, tagawitan, nalpas mo ti meeting mau. Rabiin. Kahit, anya ko man o rabiin, Kabailan pa ti ag-drive ka rabiin. siyak pa iti ko na, mangkay. Makita ti paglaam. Makita ka, Oh, uray man awan silaw, makita klata. nagsiglat kan. So ngaglugan ka ng kail. Saan ka matanagan? Siyak ti makamukan ka. Nagmayat ti aglugan iti tricycle mo Kunakot ngamin kan ka. Kas laging indayon. Nanatakak manihaw ang kail. Nang runa, tasi ka nga anggal ka o ti pasahiros ka. Pilibak Rumbang lang ang kail. Aw, kumpad ka ang kail. Apoy na. At malabsan tangalal niya. Anya, uray al-alya makita. Ay, nagtarnaw ti pa nagkita kang kail. Patakap tapno di na ta makita day taga al-alya. Ikabutan ko ti al-alya. Anya, nalisyan nyo jay alalya.
Naglaing nga rod ni Kwarog. Ay, adayo kami pailang kini Uncle Kaw. Nadlaw kon day jeng alalya. Duwata, ang asawa da. Kahit Nanisyan na. Kahit no naglaing to'y kaanak ka. saan asika ti kasarsaritak inteng. Ay. Bayam ani kwarog ti agistorya. Ha? Sumanao ka. Na. Linisyak jay duwang alalya antay. Na. Linisyan mo no si Kati linisyan da. Linisyak ang gail. Si Kati linisyan da. Ay, agtal na kayon. Na. Ay, daita manan ti diyo pag kinaawatan na. Asino di ibagbagadaan na laing a driver dito'y kabildatan, mare? Ni kwarog. Nalisyan na kanukat tay alalya. Pudno aya. Ay, isumot ti istorya na. Naglaing nga talaga ni Kwarog, Isukat. Akay kayat ko tagluglogan iti tricycle na. Tanagbang lupay. Wen, marikwanang. Kasla naglugan ka iti kotse. No jay tricycle na ti pagluganam. Nay, nagadumot ti aglabas at tricycle, maray. Ang di mo matparaan. Diyak kaya taglugan ka dagita. Kahit anya nga rod ti pagluganam. Ay, di tricycle ni Kwarog. Naanad ngamin kat ngagmanayhaw. Oho, isulaang ayamot tinaanad. Kan nadalaw stay tricycle na. Nabanglaw. Sana kas kadagiti na duma tricycle. Makaulaw. Ay, agudong akmut maray. Aglugan tan iti tricycle ni Kwarog. Ay, diyak kayat. Adda pagluganak asabalay. Siguraduam anatalgad di driver na Una, sigurado analaing day a driver. Narigat ti maaksidente, gapo kadagiti kasero a driver. Ay, mapana ko ni Jay Barangay Hall. Nakadigos kan? Ewan na. Apay, masapol pa ngay palagip mo kanyak dagita. Wen tamaliplipatam no daduma. Ibagbagak laeng. Tanakababain ka dagiti kakaduam ijay. No madimanan ti payod mo. Mala, ang mga numarabianak itatanay. Ag-meeting kami. Ay basta itugot mo jay plus light mo. Tapno makitam ti pagnaam no agawid kan. Nagpayag kamutay na makipalingkay. Sumipngutay. Adong arod ti ginatangkaw. Ay agawid tan. Ne, apay aya, nga purado ka. Sumipngut nga roday. Kahit apay no sumipngag. Di mo ayaan mo nga rapak. Diyak makita ti pagnaanta. Anya, Darasan, aglugan kan. adda kumapay katangag. Apurado ka unay. Ay sus, nagpartak matan ti panagpataray mo, batong. Tapno makadanon ta, dagaws. Ay, unay ka matan. Kasta unay ti apuram. Inayadam mat ati ang manihaw. Nay, tuyang. Anya day ta, adda di tating nga ti kalsada. Ayan na. Day taman, nay. Ay, tsak makita. May sa kamot nga rap. Dung pare ka. Ay sus, bato day taba daw. Dakkel abataw. Apay ko mga dadakkel abato di tating nga ti kalsada. Nagtulid siguro Nay. Isunti dumong parto yan. Ay sus, umayag na daw. Ay, saus. Ay. Parin na tanto yan. Tay free now. Parinteng. Apay, adi mo amo ti ag-drive, Ay, kapitan, kunami no dakkel abataw. Ay, si kamagayam. Nagistaya na kon. Saan ka analasin, pare? Ay, day takit nga mintirasaw, no apay adyak kayat nga agpasada dagiti senior citizen. Taas si dagda iti disgrasya. Ay, si kanto mga may. Apay asyak manay. Ay na, ni badong tinagbilit arumwar kamay, kapitan. Apay asyak manay. Kitno inarkilanak. Ay, agmulta ka pare. Anya? Tinubngar mo ti may nga ordinansa ti barangay. Nagpasada ka, kat senior citizen ka. Ito yan. Di nakitaan akasta ba Ay, daw? multa.
Ay, ikanak ti pagbayad ko to yang. Ay, Kapitan, no saan ang makabayad ni Badungkaw? Anya nga itidusan na. Ay, alaan mi ti tricycle yan. Kundi min to isubsubleng. Ha? Kaya iti di ka makabayad. Ay, Tata Badong! Sumurot ka ngamin iti ordinansa ti barangay. Taparamat lang iti pagsaya atam dayta. Ala, sige. Diton, tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.